laring dan serta kecingnya Jaitbynriew laring kuat yang menurai tak enam tak Jaitbynriew jungi bangi di taki beri ki pesan syar ini di taki beri ki ba belong kelawai iban Trei Shitom Iwan sekejap jungi ban kamai baik fual Aba maki kila abang Trei, kumno mangi abang mendapkan lonja. Ke Jingbymlah jungi, ia kena ke kebor, kalong kerpang, ban penselur, ban penkemau, baga Jaitbynriew jungi, kidei ki Stad. Badan ya kabor ban poi clear ngi don kam tang ge jing Trei Shitom ban yai ne ban bo ya ka thong man bo ya jing e ni ki Jingbymlah akhmat Henry claim ge jing persang ba Trei Shitom lani kut jingmut la ban ong ba dei ge jingbam ka babang tam ha ge jingim ka ba sipor ha ka perthei ban sa ka khana ka pateng ban pendep ya ka kamram ka ba ublei ubu bat sandur ya ka jingim jungi ban no sinyang syaki imlang salang ka babha hala ibor bala bencet ngin wara khndiat halor ka UPSC exam kumba arp sautli kitna trekam ka civil service hakari India ki bahap banyakun lingba ka Union Public Service Commission UPSC ban na pedeng kini ki ba khampau baha hakmat kilong ka Indian Administrative Service IAS, Indian Police Service IPS, Indian Revenue Service IRS, Indian Foreign Service IFS, Indian Forest Service IFOS bat kiwei-kiwei. Kabangila bani ya ke jing chakri jengki ha ki office sarkar habon benda ki jala kari India. Da kilangot kibayakun yaka UPSC exam haman ki samai tho exam keba ki hapan pendep yaka prelims bat ka main exams katkum ka subject bakishim bana pedeng kini tang da ki hajar ngut la jit ki Stad na pedeng ki Stad bat badai hok ban yo bat kam dei ka jingkhun ka basuk Henry hab minot hab bo thong hab smart ban krekot bat tip yaki khbor baja haki imlang salang ka sinshar khadar kayo ka kot bat kibe khanang ba ka jingmat jubarkhat kanjar bat pro bat banlong satar ada haban matru ya ka jingsha rem ban jai persang hadu banapoi sya ka thong ya kini ki kerdan ngila ban sakhi babon hi ki babat ki dei na kiwe ki Jaitbynriew ni ki bana sabar ke jela ki bawan ban Trei hak jela jungi Namar ka Shongru kat kum ki kada hak jela bagi jin. Kani kamut bangimdon kila Jong Henry ngisngo sarong banong bangidon. Bat ki ba pass ru direct yaka UPSC. Ki ba Trei hak jela bat sabar ke jela. Kat kum ka kada ke bagi jin. Katu kani khasi jantia jungi ki ba pass direct yaka UPSC kilong ba Barkas Warjri FR Kharkongor CV Dengdo PS Thank You, WMS Pariat, Ida Shisha Nongrang, H Nongplu bat kiwe-kiwe. Hadian jengki, bak haddu na kikasi jentia, kebang iyo kadei ye ikong Isa Wanda Lalu, IS, haga batch Arhajar Khatlai, ibadan haga jalala Jong, bat ibala Trei ru kum idisi hakikat tu kat ni teli ke distrik haga jala. Dimenta ka kubor jengi, bangilayo banyak pelut por khanang kadai syapang uwei naki ubam tieng bamrit uba Trei Shitom ubadan ya kathong haga jingim uba pendan kam hok ya ka benta ba ukanrat ula benta hu uba sandur yaladi haringat ka ketien kerkhu imeipa bat uta udei uba Iada Martin Marmanyang IPS batch Arhajar Khandai kana teka kader bolong menta kumu Commissioner of Police ka Belagavi Karnataka. Uba Iada Martin Marbanyang udai khon jong iba Martin Liting badikong Mithelda Marbanyang. Iadan Samut Shipara
bat menta ki kimi kpa bat kipara ki yashong yasa hamapat shlong kindiat nginya sngap ya kejingya inti uba Iada Martin marpenyang Ka jing sarong ya ka Jaitbynriew ka jing kemen na banta ki kimi kpa ka nuksa baba na banta ki babon bat ka jing ai men siam na banta ki kna puli kublei na kaliang jungi ngidan ha ka wei na ki shnong jong ka jela Karnataka ha ka ba ngi sngo tanat banwara shepi ya ka jing kren bat wei na ki riu kraw ka Jaitbynriew bat kata ide isa Iada Martin marbanyang pada IPS te hakni upor ngin wara kerpang ya kejing kren bat ngidawan khnang hani jaka banyak kundu i wan wara kani kubor shopi wa khnang ba kanlong ka ek ba aji mentoi na banta babun sa kublei shubun ya kapor jumpi bat ada so komen hadu ta ta ba ngayo ekni galat wan ya kundu bat pi hakni upor ngayon khnang na du na shlong te kejing song komen hadu ta ta bat ngi dasong sarong lu sa ipi sa kendiat ngakwa ba shopping ya chikmat kejing kren sa ai ka introduction jupi bat kejing kublei kerpang da banta kiji nongsong sinong ha jela megalias te ni kong ngarung stunat pan I bepisia na piawan na sports long solution ya na Trei kla khamslam ya pangan yo ene kalat pangan yo punya kren aktin khasi bano bun siang asu sakut kren aktin khasi ya po ka phone be kren du nei pa par haba por bangladesh po bangalore par menta hari no piawan di session ya ngarung stunat sibun man I Iwan Shitom khanang na po long solution ya pan wan ban ya kren banga par ngastunat bang yo ene kalat pun yo punya kren aktin khasi kawai kalong ba ngari brio bo I phai ja brio khasi ngari brio bo I phai aktin kle khasi but ngastunat abang yo kana no kalat ban promote kene ka chat brio khasi jungi ban promote kene ka kantin khasi jungi tang ngastunat sibun fly one bisa na do nagte susani but ngai kublai bro kinong snong jong ka state jungi ka state mekle jungi ya bro nong snong jong ka stage po snong jungi po shalong but ya bro hi ba le se ba page kene ka video te ngani kong por dang red to ni kong alet school hapo step by step hado class 4 dedem to alet po seniormans hado class 9 dedem to sisnem ngapuli po St Paul Seminary dedem ko to pat ngalet class 11 class 12 yang po seniormans college but hadi yang pat ngale graduation hapo St Anthony's but dedem to ngale masters hapo Nehu te ka bani kong nga ngam da don ta ka jingthmu bang yele kene ka UPSC ni kong abang porkhat ka lawai jonga as porkhat pole se nan pulis aprang jing pulis jonga pole se hawi si ngan sa long komu professor nga don do ka jing sultanat kene pan hikai kiwe pan yarap hi khna e tanga don justna bangar ngamut ba le se ngan sa poisa to ka thong anrei ipa changa naru dangre tu isi khamong ya ba balai mem persang ban yakhun kai kene ka UPSC te hago isngi kat pangarang sang hieng ha to por na kama orang prepare kene ka net exam te habang ape ji ka syllabus kene ka net kene ka UPSC I ba halong kumju I ba kene ki syllabus kene ki topics chambro el kumju te ngarong pakhat habang prepare kene we exam balai yang prepare kene ko exam te hakan er commerce dang ya ta ka jingthmu janga banile kene ka UPSC kisa kat kum jing stu janga te kumat ka joni kam dei ka basuk te phila ban se khindiat kum no ka jing pun kre chuki do por hak no gi por people lot ka ya jupul yam hakani ga jingim chungi athrai phir phitip kono no kamlong ka basuk ladu hipechi kono no kamru lada kare kam ko borit ko boria lar kare ko bahe bat ngimla ban bagadi kam ko borit ko boria kam ko bahe kidon lagi jong gar kom trikam kidon ni kam ni trei kumni dan kam ni trei kumni te kano berfilie berbor dong kamban Shitom kimla panong bakani kam basuk ngan sulia kumni kana kam be ang le ni di bonton berbor nar bas dang re chetmu bai keki bangale manga ngari bon bu kata jengmut bangan Shitom berbor lar pidon da chetmu ba ya kano bangale ngan Shitom ansa persam po sa thong ngam tharai ba ndon mo ki bala ban fail mar kamut ba kani ka thong kade tang bat poi thik hangni aba fi kiyo shalor kata kari ka thong chpi kalong borbor mi ban improve ke ka thong chungi kum ki brio ka thong chungi kum ki brio kari borbor mi ban improve
ke bangalong beriu mentah ngari ban khambha shu lasha ngari khambha shu lashisni kata kari bande ka jingtmu ban kong kamdu jungi tenri kani PC kamde ke sampai filapan pas kumai rekod ini kelas 9 kelas 10 kamde kumta besuk bang syukri menta last moment ni beti bang hasil ni tangi si ke habangi pej ikar kom puli jungi ni so sarong nang ba ngata men last moment nga pas bet denam de but shbula dangi begidan perlu jungi ki ba Shitom tele pej tele ule ba start rekod kano kanta te ni susar mana ngar me menen akhlam krekor ya skulem tu stengan ta samong spo exam tu ngashim kot lai pum nga puli ngapas me nga krekor manga kumte me kata along topper manga tanre habo pidon taka sab pin krekor kumte beli film kre hi kani koi ka daw beli mangi buon khasi jungi ngim kio number ni shu darab jat leding sleb ang ba ngam kwa larang kwa ngala tanre beli film kwa apa so tanat shi buon sa tika kikipian jupi nga kwa ban tip how to kopor ba tip pila pass ya ka exam ya ka UPSC ya ka main exam ba ka ek jing sngo jupi bat yano phi sngo dei ban ai ka puram kau bani kong ngalalong conference lupa ba ngan sepas ngam jubu kata ka jing sngo hanga ba nganum pas ngala tip lupa bangan sapas but haga por bangai bangala pas ni kau ni siapa tengah aku blay nomor klam ke jengdan tu blay klam ke ku jeng blay nginum la bende yani pertai jadi kau sin bangai ba keteng junga kami atau teng dan ni kau tengah diwai shwa su blay ai blay su blay padahal katu nga phone ni pai me junga nomor bahakane pertai kitip ba ke bapi long menta kari bro lamba chukar khuji mei pa chupi but lamba chingle bha chungi mei pa chupi kumnga mata along IPS mata baling along IPS kare namta chungi mei pa chunga bikil ai nga jingnang chik start bu blay ru ai ki takalat bikila ban ai nga kalat pon nang bangan yo jingnang chik start shbula da i mei pa chunga kimdan kalat ban bu schooling nganum long IPS mata kumne lesing ngarung ala ban chu Trei hiwi kam ban im hari nganum yo kene kalat tengah yo kene kalat amar ba imei pa changar yo kalat ban pa schooling ban ait ka ching hikai nga te kadai namar ba kila Shitom ki ba kadai lamba ching kurku chung blay ki banga yo kene kalat tani koning shap yang ai ku blay berhadi ai ku blay imei pa pan Trei boro ni ki brio ni ban stu ba ching im chung lat na ching kurku chung blay lat na ching kurku chung imei pa nginum la po she ting buat ni so sarang lap nang ba mangari bang le manga kadai ka jing Shitom junga kadai kumtam ta junga re lada don blay lada kamde na chik khu mi pa phla ban Shitom kano ru kinam la poi she namar blay ki mi pa pi gidai kita ki bri ba IP ta kalar ban kyong gidai maki bu pa school phi gidai maki ba encourage phi gidai maki ba MCM phi gidai maki bong phi le kami ha ka to por dang ret bar ke bangi long mataring la he kadai ba la ai maki raji kaya ka por dang ret President sa so tanat kalau ka ek bor jikan ka ba kape ba pinpei phang yang i we ki pasap bishbon nga ko ban tip ba yo sin na dang khna no lor ka ni ka nadu ka jingyat ninti jong pi podang khna ka jing stanat pada ka jing em pi pat no lor ka ni ka profession menta ka sakai yo lise ki activities sports music Trei naru ba ngadang ret ngadan ko ka jinglong ba si stanat hawan pulikot te ngakamau macha por ngadang ret likham tam ngasik sha bom hi pa emeru ba ngasile ka ba ngan ba krek kot no ngasi bu ina kot school hapo jang kot school ngasi bu di comics ni kot to ngasi puli to stanat bon puli long kadon ka jing fair pring ni si omna faring the studying but reading na stanat bon puli te ngadon ko jing smart nar mas nang ret ro stanat bon puli kot ye te haru man taru ngadang stanat bon puli hi kot ye nomor kari lamba hi kot bangi yo ya ka jing start but ya jing nomno ka jing start but ka jing sothu ki baca pokok jing hi baca ne perthai te na Trei larang perkhat ki bang stanat tendu ta kari kan jing puli kot lain nang ta nga stanat pan ngap juruai usia ki parajanga boro buan makiri nong tem
kamtam larang adon berki te long astunat ban shongka berki ban ya rawai ka ban tem kai ngar ngatem mi mulmalat malong namda nang pelan ngasulong sutem tu te nalo kata senga kwa ban shu tip kindat sakatukan itu lagi jingkli long ki perlok ki bapi ya sung e sujan classmate ya schoolmate jingkli club shu kren kindat halo jingki uch ai kudai pang ki te haka jingim junga ngalai kendu buan bai ki perlok junga ki pula yarap nya haka jingim junga pula yarap nya lesi habur kom but boro haru mentaru ireng long perlok lang dawan selong sisin snem ni si kendu lang si songkai lang ya itu khana spang bor borim ya kren spang ke ajam ta yang sem jumi kumno kan ke family jumi kalong e teng si kendu kibun e perlong amla panjer ke kerteng nomor ba kibun pelat hare ngakemen mengadan kum kini jai perlok apo ajin junga pon ngasungur ba haru mentaru idang la pan teng ngene jingelong perlok jumi haru mentaru pon kermen ba haru penginde syong bom kwailang hayang bleru idang ne ke jingelong perlok jumi Wanang ya ka jing itu khana wat pinga so kanang hem ka men siam bat ya dai I ka jing long baso ret to PA te ka dai hok atat so pi poi hadu kini kerdan mo ka jing ai ngo jing pi play Lisbon da kinda nga syukwa ban tip ya kani ka jaka kani ka jurisdiction ka baha po jing pi ka dai ha ka nur combat ka position jing pi kum e mata pe ngam ta de commissioner of police jang kan ka Belgavi city te karang junga kari karang DIG ande ha karang DIG ki dan ki de ki jong post te matang abar in post commissioner of police Belgavi city te hangni po Karnataka ke bihile pher ya kan ka administration habang ya khen number ka jinglong jungi po jala mekhre jungi kalong ba shani apo ini kinongba bala he bot bala bon population kisnano ikini ki ki commissionerates te hakiwi jakaba let's say kinongba in pada he kawan bet hapo ka district ta hangni pu nongba bla he namar ba kajung kam jagi briru kla fair jung kam jukler kla fair kisna no ini bukiong ki police commissionerates te hapo ni commissionerate ki thongi wayu IPS bolong ubanlong kumu commissioner of police ta kajing fair padeng ni commissionerate bagini district kalong ba hapo ki district kane ka magistral powers kadan bu DC Andre apo commissionerate ka magistral powers kawan apo jong commissioner of police te kum hangne po Belgaum manta kani ki magistral powers boro ki de apo jong commissioner of police te hangne po Karnataka hangne mata ki dan katu ne tali ki city mata ki ba hap apo commissioner of police kum ka Bangalore udan commissioner of police manta apo Mangalore apo Mysore te nang ta apo Hubli Dharwad nang ta hangne po Belgaum but sashkoi karan po Gulbarga te habro ini chaka kajing fair kalong ba udan commissioner of police ba pet ini kampulit aktu chaka te lajnya kan chaka belum main city but udan pat suwei king bari SP temu bud long SP chakana ka rural areas te hangne po city kidan commissioners but sapo ini ki belong rural areas but udan SP superintendent of police Umusya ba pipoi sendiri dan siapa sikimi ke jalan ni hot shopan one since po pingin itu pin pasdang te por ngawan ko po Karnataka nomor ka Karnataka kari kyaro janga teni ko ngalong probationer po Mysore te ngalong probationer tu ngadon khandai bana itu te da dep tu ngalong SP po Ramnagar district kadi kebaran since po South Karnataka yang tu along SP yang tu Shipor, dadap nak tu ngapoy long SP po Balkote district. Kani Balkote district kadi kumba 6 kilometer nak kena caka bagi dan manta. Tengah tip lesi place ni amiti ki caka bolong historical sites semua Badami, Patakal ki heritage sites. Te ngalong SP tu caka. Nga tu caka ada nang lasa transfer ngapoy po CID po Bangalore. Tengalong CID SP yang tu kumba sisnem. Dari mang tu pon ngapoy long SP skoi jaka sadis po North Karnataka ba kateng Yadgir itu along SP yang tu Yadgir tu dari mang tu ki transferring ke SP jong Kalburgi district di hari ngadon nang tu pon ngapoy long principal jong police training college
Tiada dep nang tu dengan yuk promotion sekarang DIG pilot yang sepo Bangalore pengalong DIG recruitment. Along DIG recruitment ang tu system, but na po DIG recruitment wan lipat balong commercial police ni. Ya paling kini lah suatu lah bon bagi cakap lah. Ya paling kini gi jing terikam jupi tu pila ban share ngi kindet si ki ba pensak kan mau si ba penstnat bat dan kini ki cap ki ba pi kulu. Kena ba pensak kan mau pi si ki jing dan di challenges sa. Nangre habang ipek hagani kam jungi hamtam po ani kam police jungi kawai kalong ba phide ban perkhat ba kijingi kenwan man kasngi. Karon kawai ru kasngi bangin ang ba kanum donum kani jungi ne katai jungi. Hari kawai kalong ba simkhe dang step ini ban bol pop ka jebing jungi ba kat kano ano ki issue buan mata asngi ka kam junga kum officer kade bangan ai solution. Tis buam ta bun sin pa po kam jungi khamtam skini jaka sini lagi bun bai jikul mar tengere ke jikul mar am ta ka Jaitbynriew jikul mar am ta ka niam jikul mar abun sin tengla poi ta ki jinga thang jinga hari haga tu ka por kei keberiban one apo aja har junga ka kei solution ni kani boro tu ki bun ki challenges bon man kasni kena ta ki bun ki brior ki ba expect phi ba phi ban ai ka solution ni problems phi mata ki one hajan phi kin ong phi ngadon kani issue then ka kam junga kade bangan ai solution ya problem ji ki brior ngari ban ai solution ya kana no problem ru klam ni problem jong government ru ngari ban ai solution manga ka problem ji ki brior ngari ban ai ka solution te kila ban wan ji ni mo ki ong phi ni ban ai lat pe ji ni kin job lo ji ni ade manga tu brior ban ai solution ya boro ki problems tang ladang dan ra jumu cepat tang ladang ala ban ai solution hata por na sala ban Trei kum officer ban sala ban long to successful officer but ha jingim jungang la le berbuat kum ta bi one sub one kano ro to ban kong dam do jumu cepat junga kalong ba ke ga solution ni khani ki issue kum nang ai solution phim ta bi one hajan jungam ta don ki issue na sngap issue chu phi ka response nga de ban long kum nang ai solution ni khani ka issue chu phi ke kani garkom trikam junga kamde tang ibri kadi kano nang issue ru bang perkharbe hanor kam bang ai solution te hakbani kong bang wan man Trei sini ka jala kanarka te ngang suthu ba kasem bang asem jingjar ba bang nang ini kentien te hakbani kong si bu ibri ki bas translate nga so phareng ngara nga hindi jungar kam da biang ye mata la kam biang hindi junga rem shak hindi junga kam da biang ba ibri sini bun kim nang hindi thang dan kau ngasih buat dan Ibrahim tu iban translate nya ada ketian Kanada sah ketian English. Hari ngasih tu hadian pat. Balada ngam yo ada kelar punya keren berki mar persya bar ngabu. Yano ban translate. Ting kei berki keren maki lar ka poisa nga kam de isu 100% ke badai. Hai. Kam de isu 100% ke badai. Ting tu brio la ban translate bakla. Ting kalau ni buat translate bakla kei bai keren Kanada da ki pun kala pharingnya kala lon kumbai ting kala bande ba ulek khanang ru kwa enga bangan yo lut ya kei bi ki brio ki batainya ya kei ki issue jung ki kwa lut enga bangan yo kwa bang ngangan tip lut ki information bro tu ai tang wai enga ki information ka ba kwa mu ban ai enga ban share nga te habang suthu ini jing ye ban suthu bakam bha ba lada manga sbu por hading la long SP mga bolong head chung ni ka unit dara nga ngayo ka information tang like 4% na 4% dara mga ngamla panya keren persya begini ki brio banga riban ai solution ni problem ki ladang nang panya keren persya berki tukumnongan ai ki ta ka solution maki brio kimla ban keren persya nya tentang ke jing dei chu ki bu nu brio ngam stu teladanga stu ladanga kwa ban long shot officer bha dara kwa ban ai shot solution ya ka problem ji beri boro ngari ban nang sun common keren ya keren khun janga keren Kanada itu sun kasih suna na keren ji kasih Kanada ठीक है pak keren kini Kasih kindet toh. Kasih kindet. Kanada kenang Kanada bo te diwan apa sulu ngana kenang Kanada na si Kanada na bongyu Keren lang kasih an Kanada kindet. to ang kole sugon bisa boro kuble sibon Kasi te ongke ta. kuble sibon itu keten spi kuble
English even ada Adlin Martin. Bung English biar teaching. Okay, ang ngapuli apo ang siyang class 4. Kami later to la siyang papa. Dasa ka jingkli ba kaddo ipi golong ba? Hatu. La kata snem pila dan sabar jong jela. Ki dan kata jing ang lot jing kang go wan pai sika jela pun Trei. Sika jela me la sekali asi. Ka carriage nga ari carriage. Oh, okay. Te ke kwa ban wan phai biang ban Trei stage po stage ni ban Trei sport ka rihasi jungi ka don bejang. Re ki don perki administrative issues. Amar ka carriage nga ari carriage Karnataka. But larang one deputation ru ngalapan one tak mo sansnem. Amla ban change carriage nga na po Karnataka carriage po Assam na carriage. Tenri ka jingkwa kamu fiong fi ka don be man ka por hi nasi pa khatru ba let's say balai kamla pan long nga pangan pengkelai carriage nga pangan one stay but in thing like renru andre kari ki ka ba khamjing jar but kan simpor dan re gadon ka jipakhatru ba let's say harin sisnem arsnem and sa one stage po meklia sa shim deputation let's say sa pan deputation sa kinoy na gani central agencies but on sa one stage po meklia ban Trei number kwa ban one stay kwa ay kunjangam taru kan sa sisnem arsnem special number kaptip ka tarai khasi le Jong makam ta kren khasi andre kren khasi tangbat nga te subu le dan ya sa stay ka kaptip asu ikanika emlang sa lang khasi jungi kan tip ya culture khasi jungi te makar kaptip tanrai nomor ngam kwa ba khun chungam to la shai la dak la he kan su he klam tip ya ka culture le Jong klam tip ya jinglong trai le Jong nomor ha ba do la rang ilong kom nom ru de ban sarong ya ke ka ba ka trai jungi ngim ji ban klet ya ka jinglong jungi te kham tam ha ba hi pek mata ha ne thei mata le ni bun pha ni khna momentai kila klet ya ta ka chinlong taraj ki la klet ya ta ka singkai jong ki ancestors jong bong mo kim ta ma su ka ta kila sarong ye kiwi pat te kamle le ka ta la da phi sultanat ban le nem tai kamle le ngam don chu persha ka ta are ha ba khadu te ide borbor ban sarong shwai jong te nani ka daw ngar ko khat ban sawan stay kam ba pun chungar kan tip ke ata ka jinglong taraj ka ke culture ka Setelah sa Trei la poi se bokut ni la yo lut ke bang kwa ban tip ka ba khadu mentang kwa tang i message ni ka kubor kel pang na benta kisam la puli si ba puli ha kano ka lain ha kano benta ba kham tam kre ka UPSC exam de ka message ma ko ban ai ka long ba phiap Trei Shitom klam jing Trei Shitom kam dan shu ta kawai pat kalat ba pin pass kan exam te bun bha ki khna teng ge se phone ya ki message ngai sekali si ong ya ai ka tips ba hakanor kom ila ban pass kan exam ke borbor nga si ong yeki ba phim ta phi plade pass exam te si ong ba ngila de graduation ne ngila de masters teng sekali ki nado class 1 hadu kani ka katdan mi poi menta komno phi pass exam ikli da ba crack kon tong ya ki ba phila tip ken kata hakanor kom phi pass exam la bi kwaun pass exam phi crack kon kamdan shu da koi ka rukom tare ge jinge fair kani ka UPSC bi quick exam par kalong ba UPSC ka dei ka competitive exam kamut kalong based on competition kamdem kini exam la amne not pass kalang ba fi score marks ka na kadang pass marks karan ka la de pi cross ko ka marks pla pass la dunai to marks pla fail hakin exam kalong ta hakin exam kalong ba fi score ka no ma fi habe compare ki way pat ki candidates to kamut ba la de fi score ka no ro la fi score high ka no ro bar ki way ki score khampalat bani fi ki sa pass ma ki bani fi te la da fi kwa ban pass ki exam kamut phap Trei Shitom mo phi palat pan kiwi ru
but sakoi kan no kan long kawai kan ong phi kabari ban pen snow ki samla khasi jungi bigri ban Trei Shitom ban passing exam kan ong phi kadan kawai katao ngamtip hato ka denam de shan mar ba hapo ka Jaitbynriew jungi ngimdon i kot ban batai ka history jungi ke bin tip spang history jungi kalang balawan namba tin thlit kalang ba ya thu ki memberim jungi bangi le amta alar ngi don sata ka jingi Jaitbynriew alar ngi kwa biang ra ta kanam ka Jaitbynriew jungi bangi di ki brie ki pasan shar ngi di ki brie ki ba bolong klawai ki ban Trei Shitom wara biang ita kanam ubrom janga Jaitbynriew ka si jungi lagba pas ya kan exam ni Trei shini ngi Trei stai ngi ban Trei Shitom ba kana si jungi ban pas ki sama fer kanu kan stonat ba sebelum ta phim ta wan shini filap yang bang don hangni sebelum tang ilek kui cakang ilap sui khasi budan situ ilap sai kiwi khasi sebelum tang ilap ki doktor mta haboro ani ki hospital ki boni khasi ilek sini stai ki engineer top engineer di khasi ilek chpone chaka ki top scientist di khasi kanong in so sargam Jaitbynriew warlada ki kini ki khna chungi ki pulia pha ki post ki post behe lada kadai ka post doctor na post engineer na kanong na post ru hagata porngin sala biang ken ban ong bangi khasi kemalon khasi ni pasan syar ilaban ong biang mangi khasi ni syar Kenang banang penselur susu ya ki samla puli bat ki pahat ka bri nyautrep jengi ngin sawana kerpang kajinga kren bat katu kani kiri rangba by day bat kani kebenta electric football khot ki kwa banai ka teng jong gada lani tu ko chakem ma madai kini ber Trei Shitom नाम का फुटबॉल गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए बताया कि फुटबॉल स्टेडियम का नाम अलकमर स्टेडियम रखने का प्रपोजल दिया गया है पर केडीएफए टीम चाहती है कि फुटबॉल स्टेडियम का नाम इंडियन फुटबॉल प्लेयर मरहूम सैयद शाहिद हकीम साहब के नाम से या फिर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने वाले आईपीएस ऑफिसर एडा मार्टिन सर के नाम से रखा जाए कम दे के जिन मिनट बुकिश नॉलेज कबला बन याराब एपी के ने बन टीम रो स्पंग का साइन पर थे स्पंग बन के dia habai pa se kini exam ru kalong sha ke jingpen mo na ka benta tang ke ke sam jong i o ngaru kumju kam tam na ka benta ka jap ne khasi khara ni kadi don kam tang ke jing Trei Shitom ka commitment ka bangi don haka jing yai lenti ke jungi ni kan mau ya ki kan tien ki jong u melung so tham